Sawubona sihlobo sami lesithandzekako. Uyalikhumbula leli verse lelikhuluma encwadini yaThimothi ukuthi endlini yengcebo dinengi ititsha. Bese lisitshela ukuthi uma ngabe umuntu atihlambulula ukuthi angabi isitsha lesisebenziseka noma kukuphi noma nini. Lisitshela ke iBhayibheli ukuthi lowo muntu loyo utawubese uba ngilongcwele ahlonipheke abe fit for the master's use, alungele kwenta imisebenzi yemnini wendlu. Kuyendeka umdlali abe segroundini kepha angabi fit kuthi angadlala. Kungendeka ube sesonveni kepha ungabi fit kuthi ungasebenziseka. Ngekuthi ngcwelisa hayi ngekuthandaza kuphela kepha ngekuthi ngcwelisa udenda ulungele kusebenziseka kumnini indlu. Nasi ngwaselusuku sakavuka uhle. Ngicela sibuyele angathi noma seyinguzanguza yini. Asibuyele encwadini yaMakhosi ahluko 16 livesi laka 3 na 4 basesendleleni. Babehamba babutana bothwana. Kuthi angikukhumbude sihlobo sami, uNkulunkulu uyakubona uyakwadi, uyathi ukuthi usendleleni. Kukhona la usuka khona, kukhona la ufuna kuyawufika khona. Kumbe kunebantu lekumele uhlangane nabo usesendleleni. Lithi babehamba babutana bothwana. Bathi ngubani lota sigicitela lelitshe lekuvalwe ngalo ethuneni. Kwaze kwasho bani uNkosi yami bathi tinto tami tivaliwe. Bekuvaliwe ethuneni. Bathi ngubani lota sisita kususa la kuvalwe khona. Verse 4 bathi kanganana babona lelitshe selisusiwe. Uyalibona lelitshe kepha alisekho endzaweni selisusiwe. Kuthi angisho sihlobo sami ukuthi konke la kunenkinga khona kunelikhambi. Konke la kunetinguzanguza khona kunenguzanguza yemandla ekususa tinguzanguza. Kutawuthi emva kwesikhathi lenguzanguza isale iba yesayini yekuthi lolo kufunako kungala, hayi isayini yekuthi ngeke ukuthole. Engabe uyakiva Nkosi yami. Angicedzele lendzaba ngithi lenguzanguza yelitshe bathi mabachamuka bayibona kepha beyingasekho emnyango. Tinkinga letinye, tinto letinye tinguzanguza kungendeka usatibona tiyajangaza. Kumbe sewulahlekelwe nangemathuba lamangalisako ngoba kungathi solo ubona lento leyinguzanguza solo isebaleni kani lokusalako seyisusiwe, indlela seyivulekile. Ngake ngakubekisela angigcine ngalawa mazeze lengathi avalelwa ebhodleleni. Azube malanga lamathathu solo azuba sase siyasuswa lesitikiselo. Kepha emva kwalamalanga lamathathu lamazeze azuba agcina la bekunestikiselo khona. Sitikiselo asisekho, inguzanguza ayisekho kepha sitikiselo bese sisele engcondveni. uNkulunkulu wenkululeko, Jesu lokukhululile, lithi livi lakhe uma indvodzana ikukhulula uba ngilokhululekile impela. Kepha mangabe ukhululwe ngumuntu utawuphinza uboshwe ngumuntu. Kepha ma ukhululwe nguJesu ngicela kusho sitikiselo sisusiwe, inguzanguza isusiwe. Noma ungayibona kepha ayisekho endleleni. Thola kuphila lokuthola ngekukholwa kuthi Jesu uyaphila mkhulu kunetinguzanguza tonke lebetikhona. Amen.